Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu. Sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, wakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupua. O kore ke huwhanga mua i he talamalo e whanua ka mai ngahi talawhakatapu kotoa pe whakatapua atu pa me he polokalamani. A tā mua e whainga maari e koni ke o atuai mo polokalama ko i e whatuwhanua whaou ki he weekend. Malo e tau lawa pa malo e ngāue me he ngahi ngāue ke he kehu mo lawa whahoko. A o mai ke he weekend koni te te watu sāpate patawanga pe ku lele i ngahi ngāue kotoa pe mi apina pe he whoki ke he whetu ku ke lawa o mamata mai ai. Ki he tau polokalama i he whiawhini. I he whiawhini whako whiawhia ki tātai lerei, ai whawhonga koia tonga tak whitu, Paula Piveni Piukala, kumai hen i he laine ke whahoka, whatara noa moi e tau polokalama koia, whatwhanua whao ke hu. Ken Piveni malo tau mau e ahon pia malo e ngau lahi mei tongan, ko ilo i be ku neongo o ku toku amanaki ke te mautok whoki whare area, i he ngahi ahpe wiki ka hoko mai, ka o ku lahi apita pe ngahi whatongia ko mo os whahoko i he lolo tongan, tato te whito ke tau patsidi, whewheha ke Piveni, whewheha ke ai whangai whatongi ak whahako mi tongana. Malo e mau whanga maari. Kore peke u whangate whatapu. Koia.
Ko e fia fini o ki moko mai. Na kulawa tane ko ki pamahasino e tāpolo wau. Tuli mai ai taki programa. Ka koe tuka e taimini ko whare leo toki awa he kai koe tūsi koe tui kahau koe tūsi koe ui tua aho hiwa. Na mau e mo ki na foki he tuli no review e pacheti me he public account committee e committee paanga ko whakaukau e awa he wikau ko malu ke a issue ke he ko mau te hoko te he wika ton mo me ke ave ke mo ngai information ke mga tu ngai ai tipe te whare alea ka ke taki mai pe solo o kula pe mau ai pe ngai me o kuia e hoa ke ka ika ta toki lave pe pe ke hopo ko ni ono whai lo ku pe mo ngahi hopo he a takai ko mo taki whakatala no pe ka ke taki mai pe ngai me ku tokanga ke media pa ta toki ho te pe mahina bito ai whakaukau ko ia. Sai peke ta kamata mai me he tuunga ko ia o ku ia e pure anga i he tainimi ko e tuunga foki o ku lahi ai ngahi tala noa ki ai neongo o ku kamata ki i tuku atu e tala noa ko ia ki he lisi ko ia pe amerikai ki lama whakaava ko ia hufi ko ia ai ofisi ko e meiteki ko tui mahalo ku kei whahoko ngahi ngāwe ki ai pe toki lere me ngahi ngāwe whakalala pe whai pe ngahi are ai tua ka ku kei hoko atu pe na tatari foki ki he ola ko ia ngahi hopo ko ia primary ko hopo ko he lao whiri no wharea ko ngahi na si totonu ke tuku mai ai ola hopo ko ia i he weekend ka ku mahino mai i he nea o mai ko ni o ku te gia pe ke tuku mai haola ke te keheange me he ola ko ia ko tau osi tala noa ki mua ka kone tu ko ia i he o mai ko ke ahoni ke mahino ke te haririu i he ngahi hopo pe ko tuunga ko ai pure anga ke tu tatau pe ai tuunga ko ia o ku wau ke ai pure anga ko mahino ko tai ni mi ke mahino mai whafisi o ku whahoko pe me he minister ko ia moi pe moe takmamata ona po misika ko ti o ku ke i tikai ke whahanga ue ki ai pe mahino mai pe o ku whafisi pe kai ko mea pe mahino ku ne ke hoko atu pe i hono lakanga ko ia ko minister o takmamata pea moe moi ine tu ko ia ko fili foki ia ko ia ko fili fo tu pe ia biben ai to ta minister ko na tau fononga mai pure anga ko situ at ki ai no ki mui na fili ko to ka minister to tolu ke now stay pe now no fo pe na minister pe na e fa hoko pe aloa o ki he hopotangi ne ngona e kai ke ia ha minister i ki now tolu na e ikuna ka i hene da ugo ke he hopotangi na ka ke ola lele pe na to ki fa fisi me ai ko e pure anga ko ni lolotonga ni ku osi pe ko e hopo pe fa fisi ni wa ta fitu na me pe pare mia ko ogune tui ka iai haka minister te nau fo he hala ko ia hala ia o kuni amanaki pe te nau fo pe hala tatau it's either be o ku fu ke vave apito ke tau fai hasio ki ai ko ha me ko hoko pe o ku ikai ke fili ai ek minister ko ni ke ne fa fis fili be ke ne no fo no lakanga o ku iai be ai tokanga ki ai kakai ko ngā he daimu kehe ai whahoko whaitu tu uni ko ia me he taki he ko ngā ka pahe kai ke whawhisi ko paure ke whehu ia kai ke ngata pe ai kai whehu ia whoki mo e pare mia ko ngā ukai ke tataue ngā he whaitu tu uni i he lakanga tangi ko e taha whawhisi ko e taha kai ke whawhisi na ne osi mea pe he e whou pe hala tatau ka ku mahalo pe ku wawe pe ke whahano whehu i wheho wakai ki ai i he ne tu ukoe wa umai ki he ahoni
I la kanga koe whakataki pea moe kehe ko ia ai ngahi tutu unik whahoko me taki o e pureanga koe ek paremia. Ko e solo, oku mōne apita e mea koe ho haki ai. Pea oku aspai pea oku inconsistence. Ai ngai mea nei malanga he pare mea pe ke. Mea koe na oku na ku amanaki ki ai. E koe taha whake mea mahalana tau si lawe ki ai. Ai tokon pare mea koe ha moa. Tokon pare mea ha moa nei ansiti koe ngā koe totonge panga te au ni manoa tā lagi he o mātua ki mua hei whili. He ne agent, he kau campaign agent. Pea koe uhi koe ne mahu ngai e pe i he integrity e kabineti. Nā ne pe he resign me kabineti me tokon pare mea. O tangi ai ki he ne tangi ai ki hono sea, he ko hono siti, he koe hopo foke an siti me whare area. Ka matunga foke nau alu ki he kabineti, me he nau sea koe me whare area. Rak aia, pēr neke ke fufolo me koe ko whawhisi koe minister panga. Pēnei pē amanaki, ko ha stente tia, pē ko ha foi ia ke tau ngā weaki. Kai ke, o tui ulahi pē o tui ulahi nau ngahi wholau nau whetokaki o koe ke nau lava ke nau sio ke umea ko ia. Ke tau seti ha whahinga standard ke hoko atu. Ka koe taha whuki e me koe na uhinga koe ki ai ke whatoka ngai pe whare area. Koe whuki lau pehe. O koe ke whema o halao ia ke ne tok tūtuni mai ke te whai mea totonu. Kita pe ia te whai mea koe totonu. Ka koutu ipe mahalo pe nau toki a whantu ke umea koe hui ka hau mohano tala e uhopo koe ni ai toenga mahalo pe. Ka koe pe ka mahu inga upito ke lava he pare mea o mau e whalala kakai, confident kakai. O tu ipe ko ang beha nau whenga maari. Tafo ke mea na ke ai haka ne nai ki he ange koe risi nau ki whanau ka pe he press conference ane afi. Ono eke ai tūnga ko kai mei te ki. Moi whare ko ia. Na ia i ton pe ai minister mei te ki ka koe pare mea. Nau ko ovare au pita kei kene hanga o. Clarify taha e ngahi mea na ne hanga tau kapoi. Transparent. Moi pure i lele. Kei ke. O ku whainga taa o ku ki hange ki tatusi e whai keisi koe ia he koe ngā koe involved ai kele na fio. Wai whake ai palove ape o ku articulated ki a Machiavelli. O pe hono whakarea. If you see your friends with your enemy, then they are both your enemy. One, o ko atameki tua, taha whakapuripuri. Aia ko ksio ko ni ko tunga whainga tae. Ko tunga whainga tae ko no inga. O koe ko ha mea ni ko ha mea o whakapuripuri. Hou hau e ne a fio he. Pure anga ko koe na nau whai lisi koe ni. Koe taha i nia he asmahi taimini. Kei ki mua ange. Ai ko tau whainga tae ha
Koe whakantai a koe ni nau ko whakarea peke pare mia. Mawinga ke mitigate, ke ne mitigate. Foi vā koe ni. Ki mua banto ki hanga o fotuto e ni kabineti. Mea panga o te ke lava foi mea koe ya. Kau as mai, ko nofo whakau solo pe koe whatongia le vain o hai. E kei ke tali whare area mai fu fonua. E whahinga. He kumahino ka tiau he tali whihi koe he press conference o kai ke nau tight lip he mea koe ni. Koe ke nau so very transparent, eh? Na whanongo pe he tali whihi ya e watataha. O ke matala noa pe koe hai mga tuunga. Ka ki au nei to toni na hanga clarify issue. Ka pa wa te tai whi maria ne afio. O whamatala mai ke kakai tai whi maria ne afio. Whamatala mai ko hae nau mitigation effort o whai. He koutui o koe ko ha mea sisi en solo. Koe taha whakene ai uhinga le lei. Oi fua kawa ai ko hono ohake he. If you see your friends with your enemy, then they are both your enemy. Eh? Aya ko uhinga I ku whatara no this is the complications. Kai kia fua kawa taha a ki mautolu ngau whare alea, mau fua kawa ki sea whare alea, ke pete mau tarango fua ke sea whare alea, pete mau tarango fua ke paremia. Koe fua kawa ke mau truly loyal. Tako uhinga ni koe tokanga koe ke truly loyal solo. Koe truly loyal o kai ko hatari whekau. Ke hange koe whakarea koe tarango fua. O kai ko hatari whekau. Koe loyalty, koe te lava pe o te whanongo o gaha kau mataki, koe te sio waha ha mea ha whatu tāmaki e ala hoko o ku te reacti ki ai. Ai o kou whiho no whakaukau I toko whē taimi o ku activate e whare area pe koe pare mia ai ngahi ai loyalty o ini. Truly loyal ki ene awhi. Ko sio o palparema. Koe hono mo ni ko stu tuni mai mi office palace ki kanseri. That is affect. Ai ko ne tu rewa ko ia o ku mahuinga rewa ke responde whare area pe koe kabineti. Koe hapo solo whekawaki pe mono taofi he pureanga ai pepa koni ko taimi o tongahe. I mua atu, ki mua ni ke tau liliu. Pena tau kapo aki he whahai taha. Boku gai gaha mawhai a whare area ke nauhanga o. A whakamauanga ke nauhanga o whai tūtoni. I he tūtoni ai Privy Council ke ai whai lao ke whakangata ke. Ka nai whakatontonu he whakamauanga. Pe he whakamauanga. Neongo whakawhike whika ai vahe mawhai whikaulak whikatolu. Ka koe ke hui ngai o maalunga taha I he taha. Ai ko mea pango ne kai ke to mai foi. Ka te utoki hanga o mai ai foi keisi. Foi hopo mo no whakarea ko koe. Ai o ko mea ngani o ko mahu inga ai ke tala noa I mama. Ai whanonga whanuani he funga te pile. O te nau tau pehe. O te nau o tau totolo pe ke he nea fio. O pukaha nau whemainoa pēr. Kai ke informe kakai. E ko ne tūko he taimini kei puputu pe kakai. E he position ai pare mea.
pea moe pureanga koe na whawhisi. O koe foi mo oni ai solo. I'm saying it loud, ka koe mea unofo he whakaukai kakai. O kai aku isi wa ku ai. Ka koe mea o mai he. O kei whakangong mai kakai pe wang fe. O siang kai ke. O ko amana ki pe vaveni pe hano o mai. O no inga. Ko hanga ko whao ka. Hanga fe ke mau fe mo e kina. Hono sivi o veti u mea goini patseti mo mea. Ka pau o ko taife mahalia ne afio. Kai ke mau whakarerei. Pe koe whatongia o hai. He ne tū koe tai mini. Kau kai ke utui. Ke mau hoko atu. Pe as if like o koe ke meta ne afio. Koe anga i whakau. Koe o koutou i pe o ton ke whape attention na wharearea. O kou amana ki pe ke o hanga o hake isiu. Ko hawe ko whea he atakai o kou au fia ke te hangi o koe ke te mahino i pe koe tau alu ki whe. Aia kou o kei wholau e pare mea. Ki ha moa maha koutou e mahani tai mea mani a whio koe mani a whio ki he tānak tūnga koe na USB. Ka ki au ko loto moni ke na wanga soti mea koe ni. Whichever way kai ke soti. Kai hifo e mate aki i mea moe tau kawe ke whai moni mo whai dotono maunga i whatongia. Piben teu foki mai ke he kawenga ko ya ka ku lotonga mana tu ien ke ki tana ke mo I he kawenga ula kena o atu ai whakawhisi mo I kai ki whakawhisi ko I a tonga pua I he time tatau pe o ku iai foki ai ni iko lot pe ke mahino pe ke kainga kuna mui he polokalama ko kaile rei apito eni na fili ki na toki whalearea. Ko manatu ke taim na tatala noai ia tonga ia niwa tafitu na kai ke fu ilo I tonga tahani ka ihe ngahi pui tu am historia na ki hanga o mai he polokalama na ya o ke tuunga na ke pehe ko toko taha ko ni na kai ke te fie ma uia ki campaign iwi ne kai ke campaign ko hilisi beho no hingoa ona I he pepa ke kau he kantiteiti ku ke ostui ko e lava peia I hono ulunganga mo ni ngā ue mo ni whaito mo ngahi whatongia ke peo mao peo ia ai ola ko ia o ene e pui tu e toko taha ko ni pe ko taimi ko na ne whai e koe whawhisi ko ngā whoki he ku whenga he taimi lahi ke tau ngā unu me I tonga me he mea tau wanga maheni ki ai ke tau ngā unu he uhinga le rei pe mo konsenisi o mo ui ki he mea te whakalakalaka e whonua. Pe taimi na ni whakawhisi ai na ku whaapalahi apito ke tō tahani pe na ku whakaukau koe mangai ni taha ki mua I he tau tuunga whapolitika re ko lava ke whakahoko e taha koe ni ke hoko ke tau mui ai ke konga ni ke ute tau ke nofo pehanga maheni e ngā whaka he kuia e tui e toko lahi o kaua ia ko taimi koe na e tuune e whakamau ke halaia te ke halaia be me he taimi koe ia kai orewa ke toki hanga e whakamau anga o liriu ia pe koe fwoi halaia koe ia o koe ke lava e he stay ia o whakatonu hiai o kulava ia ta ofi hono to o hosea ka koe ke ni lava ia whakatonu hiai koe ke toi liriu ho halaia te ke halaia be me aha koe ia o ao pe kona uhinga whokia mahu inga apito ka veinga koe ni I hono wha o hake ke mahina ke kakai o kai koha ta mea ia ku kovi ke te whakawhisi koe ngahe ku hange koe mea koe nai whai ni o ta whitu koe osi koe ni whakawhisi na ku kau he tohi ki ai mo behe ku mau whaapalahi he whiri ku ke whai pera mau whakatauange ke hanga e whakamau anga kou te maalunga tahi tonga ni
o whakatonu hia i koe i hauhinga. Ka ke whoki ki whare a rea he whakapa i koe he kakai he whirina ke whai. Pakan uhinga mau loto whoki e ui atu i he ngahi polokalama. Kia ki nau dole kau minista. Ke whai mea to tonu ko ia he koe mea to tonu ia to tonu ke mo whai. O koe kia hapoini ai ke... Pea koe mea te tau pia kou sio ku... Nea koe kia ufu maheni au whakawhai tui tui. Mo tonga tapua. Ka koe ne ngahi ngā ue, kurea ne ngahi ngā ue i he tokoni moe, ulunganga le rei, ka tangata mo i fia fia. Ka kia hamea ai te so atu koe, ka kakai le rei o ku ave whare area. Ka koe pango foki e biven, o ku ai pe e tau whamau anga, o ku nau tutu une mea ke whai, pa ko pau ke tau wha apa ke ai ka tau ngā unu me ai. Koe ngā ke lava ke sio ke he lele lo loa me whanonga. Ka koe no huinga ia na e resi, ka koe ke uhinga ia ke kau whanongo. O toe kehe a tonga tapu ai me ni o ta fit po to da a ko kai le re ki na tol ka ko nga pe ko tu ne fra ma ke hala ia o ku ke hala ia pe tai ni pe ku e tu o ko ke tu ton ke na ke hoko atu ko e minista ka o whatever ko hanga e fra ma nga tala mai o ku ke tonu hia pe ko tu e tau atai na le ho tau konseni si ke tau mo me whakau kau ko ia ka ko tu ma ko konga ia ko loto ke whamana atu ke kainga whanongo mo o hake heni o ku kia ha tau tala noa tato ha taimi ko pehe o ko toko taha koe ku whia mau pia ke whai mo ke wawe ko huki tua me kabineti ka koe kakai le rei ki nā tolu ka koe mea pango koe tu ne whakamau anga tau wakai kia e piven ka ko hoko atu ke konga ua ka pa o kai kia hao tāna kia te ka hoko atu ke konga koni na ki whatanoa ai i he lisi e piven Io, ko ia. O ko mea ko ke o ko mea mo ni. Na ki whatara no pe mo whawhonga tōn tapua he maura ki hugoi whare area. Ko tui pe ko ne tari ke na tara no mo pare mia ke ansiti ai o patari ke ne ho. Ai no fo me resign me kabineti resign me whare area o tari tua. Ka reo ke toki o se he ka pai o se hopo uri riu he whamautangi o ku toi whafoki pene ne hono se aona koe ke te se maha whirisi pe ka pai tau te ai pe ka pau halai ai pe e tau te ai pe a more hono se a pa kai te ngofua ke whiri for the next 5 years kai ke koe anga i e tu e lao Pau monia pito ho tala no mai ko kau e ongo minista ko ni ongo minista e te anga pe tau fa fia ngai ngam na wa ngai mai ni me ko mai ni ko mai no ia ke ko tau hala fono ga fo ki solo ko me to i o sto ko tau o tau kai vi be mo vilitaki ne ongo tau to mo mu ka ko anga e tau fono nga Ke piven ke konga kon ki he press conference ke na tuk whahoko. Oku iai o whakahaware ki te au e ku whanongo ki ai beko tuina ke respe ai issue tatau. Ka taim koe na o atu ai whehu i na e me a be ai minister koe me tek. Kana e hanga ia ke ta whaaki ke kau minister. Peka ke ongo mai he mai ka peko hae ne mea na e whanawhana. Pe awari pe hulu ia te mea whaita ia. Ia ewa tahataha ke minister sawe. Ke ne tari mai whehui. Aia ko whakakau pe na koe uhinga he ko ia na minister me te ke tau ko osi he. Ke taim na elanga e whare na koe mao e pare mia. Koe whehui ia e toko tawhai ongo. Ko hame hoko ki he langa. Koe ngahe koe ilo ki ai a ewa tahataha. Na itari pe ewa tahataha ia ai whehu i ko langa ku kakato mo me hafua. Ko taim kana te whenga tai whae ngongo o hange o koe mea ia ko uhinga tuki ai. Ko uhinga tau ke ngahi mea kehe ko whihi holo. Ko taim kana na tari hoko mai ai ewa tahataha. It look like defensive tari. He na mai ia ko hae te mea kehe ko ia me mea. Ka kosi ilo pe he toko taha ko tui
even ai o tahataku na o silo bena dal mea ko lisi kere o paloparema na kai ke la fia maria tu i ke hufi ko ke te fia maria ke te spela ka ko anga fa kau mahalo pe na ko sia hatu tu unia ka kina tol ki o te naure hanga isi o ku kitu fia ko taki ma mo kere mo tu i ka kai ki ilo ko ha me ku o ku hoko na pe he ai pe na loto e o tahata ke pe ha tu ke tare ke e fai ngongo ko uhinga tu ki helisi pe mo ha ka uhinga kana ka ke fulava he o atu hanga tonu ke ala pe ko fihi mo ha pe na fai be pe he ka ko tu mahalo o ku ke ia pe palo pare maheni e piveni to ki loloto ange e tau tu da ni mi he ku tike ke lava ya o ke CEO na fai tali fe ki mo pe pe lava ta he ki ha tala mai hanga tonu ai palo pare ma o hange ko ku os ilo ke ka kai fonua Ko ia nau kau mo ia he o vale. O kai ke pehe foke ku whainga whakau ako. Kai ke. Ka koutu i pe wai pe e nau uhinga. Ka ku whakatupu o haape, whakatupu whiwhiri pe. Hange ko lau nai pia i pare mia. Koe mahino pe whehui koe konsen ke taimi hufi mo. Ka totonu ke ilo pe ki ai kakai. He kona moni hange pe ko au, hange pe ko whakatara no kamata. Tau ho haa ka toa pe. He ko ngā ko tau whanua ini. O ku te tau mate tau toka ala ke tau whanau. O koe ke tau roto ke tau hanga o teke hapalo parema ke toki veteia he whanau. Ki au o ko wharea ke mega mai isiu. Despite te pere ngesi mo ngai mea pehe. Ma tau tano he mama. Tau pau whe mau ke vete. Fua no mama whamu no kanonga tāmaki he taimini. Pa tau fua he tau tangatani. Ka ewa te tau wala maa tau tolu. O whano ho tau ni ma. Kai tukuat pe palpare ma ke toko aha ke tau tangata hoko kia. Ai ki au whe maa wea he fwoi mga whaako ini ke tau whamapop. Koi. E piveni ko ai isi uheni ko manatui ko loto pe ke hanga o atu wa tato ki almo ke hopo. Ko isi ko ni ku nga ko tau tala no fo ke patseti ke ngahi tau ko toa pe o ku whai hono tala nga ai lahi folau ka o minista ki muri. Ko nga ko tau pe hepe kabineti he ku kau e pe me pare mea me ka o minista. Neongo oku ko mea ko toa pe o smahino i bihe kakai oku ua e ngota whaki ko hano lerei pe ko hano COVID. I he tahenga he polokalama na e mea e tahe ka e premia malolo tonga taim ko lot 7 na ne ko taim ke na whehu i behe ka ho bakai ki whare are a mo e le tunga ulere pure anga ko ne tari pe fuulahi ai folau e kau minista. Pia mau ke whiri ha kau minista o kunofo mau i tungani o whai hona whatongia. Sai, koe ko kuhinga tau ke whai hono tuku ange ai ngahi mea ai ke tau analyze o severi. Ka ko kuhinga ko taha pe ia, ka ko mai be fok hena sia o pare mia. Ka kue mo ka kai toko lahi kuna whehu ia a isiu koe ni ngahi patset la lahi koe whola. Nai pure anga nai. Fuulahi a pito o vai wholau. Koe wholau ai pe tala noa. Kai taimi ta tau pe, ko kuinga ku whehu ia whoke na ke, o na osea taha na mo iloto ai, na mo sio tonu ke ngai mea ku hoko. O kai whoke kakai aku nau pe he, ka pau he kai ke tau wholau. Ia ngai toko nia te tau miss out te tau tori he kai ke tau iai tau toru ia. I he ngai mea koku whai ke ngake o mai. Na e tala whoke he pare mia malolo homo pure anga, e toki ngofua pe ha folau ka pau e o mai uhinga ki ai o kua uhinga lerei pe benefiti ai e fonua whakatoa pe mai hafua ai mangai folau ia to tong pe pokia ngai pule anga ko i muri o sisi ha tau tuhau da dole more ai ka ku fai pe ti he folau he taimi ko toa pe o au ke patse te ne fula ai folau ai taimi ta hai na
ai ke kamata ko ni fale ala na raise he se fale ala ai ke ma go ia ai to lahi ko lahi folau pe mo ha ngai hinga pe he ke ko ho vakai ki ai oku mahu inga ange folau ke tau tukuange ko ngahi tokoni oku ha me muri he folau pe oku tau lava pe tau tole ahoni ku computer me ko to pe tau sumu atu pe tau tolo fai ale me pe ko ave kau kakai ke he kau si o ka no fa minista ia pa na fatongia nge ko ui ko ni fai pare mia malolo ko ke fili ma kau minista no fo ma itonga ni o fai nga we pe ho vakai ki ai me tau ke ko ai ki taimi ko na ke I he kabineti ai no mahu inga pe ko ke fu mahu inga ai folau Ala pe solo no mai issue ya. Kai toke o ngo I pe ulahi pe ai mau hala. Uruaki o kui kai ke aha hatokonia o mai ko ngā koe whakawhoi tui. Ke peheke o mai ko ngā koe minista polisia o pe o mai ko ngā koe utokoni mo utreva me partner ia o harea I whakawhonua ia. O ku kai ke pehe ke o kuhinga pe na o mai ko ngā kore au pe ko kuhinga pe na o mai ko kore minista a koe. O hala ia. Hala apu toi mau ia ko ia. Solo koe konga ia flow se tau sistemi. O koe tau o hai komisiona I ambastoa ngai fonua. O kulava pe u whengawe aki a koe kene whasisi e pe mo wholau. Ko kai pe mo ngai whakaafe ia. Whakaafe whakapatonu vege minista. Ko tai ngau nau whakaafe mai minista ki ha whahinga mea. Nau fuaka o fuaka toa bea he hosting country e whakamore. Te wai pai whatata hangi e taim nau ko koe wholau ko toa pe. Koe fuaka toa pe me he ngai whanua host. Koe ngahi aia ki au o fu to'o he wholau ai whokat me whakatala noa ai tō lahi. Kana makatunga ia solo ka hanga o hage makatunga ia he na ai fo itau ia he kuraki hua tu. Na nau patsete taha 3 miliona ki he wholau. E koe wholau koe niu kau ai wholau katoa kau minista pe mo ngahi I kufe a kau aki pe koe he ngau whapureanga. Koe mea eo ko ngoi ko hala. Patsete taha 3 miliona. Pe whakamao popo mai ai ektuolo. O tau o whakamore tau ko ia. Hau ia ua taha miliona. Ova kia 8 miliona. Ko au ko taimia ko halai. Ki au o hange ko whaatala noa. O kuhinga ai ne fu ofu pehe ai take ti mo patseti. Ko nga ko tai palani. Mo ai noa ia. Ki au ko me fe mau ke ta ofi. O kuhinga wai benga I whakataha ia. O ku tala noa ia I whakakau. New approach for new initiative. Nai whakataha ia na ma whalawat ma Pilinis Kalau ni. Peo lorotonga I kuhanga noa he ngahi I he campaigni. Ko message mai Pilinis Kalau ni koe whakakau ene na ke ohake he tau whakataha koe na kulere aki mai he ai kuhinga pe o mahu inga ai o ke whakataha ia ke te alo ave ke te whakakau. Ange koe kapati ke whatongai. Koe talu e whakataha e drugs pa mo transnational crime mo ngahi initiative koe e pasiki. Ka koe taimi koe na aku kau atai ki he whalau mai kau
ai convoy ai tokon pare mia kana a nusila na o mai ai foi fehu pe fe ma o tonga tokon de nusila ki hono tau i ai trucks peko ku respond ia ko fehu ia ke o mai he kono hinga he ko fufo i waita network ko ni me ko ni ko market dia nusila mo Australia, so they must help us ke mau form a network of country of goodwills he ko fu network kain ke tau ia be network ko ko whakaukau ia ko ia mo te ka puia he taimin ka ko uhinga pehe o mau inga o ke whataha o o mohe ko o tala noai ke pe mau inga pe lava pe o whataha ia whai he sum lai pe mo o whataha ia o ko strictly pe ko minister pe i he time da tau solo men go hanga fatonga he ki experience pe gone fa i tem go go si o ku kai ya ha think tank ya ha tau pe ha fainga institutions o ku na hanga o mape anga hala fononga fonwa pe atu pe ka minister he o se fili o te ka minister o implement ni fo i tok tana ki pe ngai ko development ko langa ia ko ngai foi one of project pe o kamata pe os patako structure o hala fononga fonua mono ngai guiding principle o kai toton ke feliuri waki hange ko ngai wa ko ngai fonua ngai fonua muri ko mea ko ia ko si ai hono guiding principle o ia e fufoi i finteng tau pe me pango pe ko ne tu ko sta mini ai ko na ure aki ko ha ko pe pare mia tau sifi me fralere he tuie a kapne di fralere pare mia ka ko fehu i me ni ko ha whakaukau ia o ku whakapoto he uhinga tapepe solo ko vale pe ko pare mia na kai ke uno fa o whakaukau e whanuani me na ku ha wa alo ako foki mai o ngā aue alu ki muri o whakaukau whaamiri toki ha upea ko ngā ko tau pehepe ko anga whanga ha upea ko ngā kapau te whiwhare area o sea pa mai le vai ke te tataki ki te whanua ko i te ilo ki te peko ha koa ngai koa structure oi hala whanonga whanuani ko mea ko pehe o ko ia hala ke alo ka minister o fai tutu uni he u mea ngai va whakawaha pure anga he ne whakakaukau pia ana I mean wai pe whakaukau e le rei pe me whakakau kovi ka ko sia koe for sustainability o ku hala o ton ko taimu ala minister fa fo o staim gene ma o foi tau pe ko foi road map bien ya tau pe ka ba fa fi mai au ke walangi ki se aina pe hala vile se aina ke na o mai haka o fato tolo ka polisi me ka fa ko ya ke mahana pe ka fo ke pe ko ga ko fi au ki se aina o ai foi tu go ya tako o si ai fe mai no aki he va o se le ria monu si la ki ai ko hinga pe he o hala ke tau tala noa i folau i whainga whakaukau ai koa ke pe hala pe solo ke tau tala noa ta tolo ke pehe ko tau o peni holo ke ta tolo tala noa i he whakaukau i he principal o pe kuai pe share common
veli uia ngai fonua pa una fie tokoni ka pau te tau whamatala tu ko tono no we fe mau ke restructure mau mea whapritare una tokoni mai o kui kai ke pehe ke kai ke utui as a sovereign country ke ilo ia tau tolu kai ke kuanga ia kulau ke ilo ia tau tolu kore ka koe whamatala koe pihaina tu walu pihaina tu walu he tu e Pasifiki o fonua kore fikaua aku fikaua ka ko tu walu kore fikaua tongan he dependent he ka koe ke tu ipe kau na ku no fa kau fe mau ke whakaivia ka kai fonua ke na ngā ue bino to kai tuku e tau o whakawhalala o kore ai ako koe ko lau ke folau o monia pito kai ke koe mea ke palani koe ko wharea ko an idiot with a brain far better than a wise without a brain o whakatupulo to mamai whakatu pak moni pe o kai soka taim na mau na whakangatangata o pito ai folau ia folau e totong me tu hau na kawa no whawhepaki ilo le pe he pare me maro lope me me kai ke u veke au ke ave hakau folau i he tot i he totonga ke pangan tu hau na ku kawa ke ngal whapure anga he whafolau whafolau he umea me whapure anga ni ngai whataha mo mea e u lava sio ka veli wai ko hange matu me hange pe ai folau ia ko sportive whaka pasiki ko foi katoanga pe ia ko o pe o whaka wo o anga tau tua tangata pe ia i he expenses he kohono moni nei kawa pito pureanga ko na mau ia hono skuta nice ai folau we folau e ka CEO ko na itala e ka CEO au he ai ko dai malu kai te hanga tari na ka folau toku ke he ka pau ko ha whakamore o mai mei tō prea. He nā kutui, o kutui, me benya kutui au ki ai. Koe langa whanua ne, langa peho tau kakai. E kai langa e me ngai whanua me muri. It will never happen that way. Te nā mai pina tō, o mai pena o tokon. But, koe whangi tokon koe au, tau la posi ai, i he building la la enu, alu peo spariaki. Kai ke sustainable ia. Ke langa hafonua tau la bosia i Amerika, Singapore, Korea na monu sila serelia tau la bosia it was a commitment with sacrifice o tau tangata ko ia ki mua ai ki au ka pau tau talanoa ka pau tau tanoa tau fa campaign uhinga be me go fai pa pa tau tanoa ko tau langa fonua ki tau tangata hoko o pauta doni fok mai no fok ko na to koe framore he folau fu excessive ta ko te taimi mama ko ai ka ko ni solo ko no hinga ni ko hinga i fata no me ka ba te hu ki kabineti o babysita te ke folau be ko he ko ga lere no molo be ka ko lere no molo ya i he anga maheni me ko ai ko lere no molo ma ho va he ke ha o fa ha ho ko i fatongia ko ya ka pau palpare ma fa sisteme palpare ko hinga fetangia ki kakai he ko ke orientate a potunga we ma ngahi institution ko ni ki he foi main purpose ko lere ai kakai mo fa lu fo ko solo ma o beta im go ni ke farea dai ai o mai go kakai ka kwai ngai meu o ko na mai o lahi a pito mo wa ko overlook yo ka
ka kono mo ni o kulahi au pite o mai ka kai o mai na ngai ngai palu parema pe ko fonga ko tu pe lo le mo ko sta mai pe ta fi u fenga ni la isen dan ha ma alfa ta be ke minista agung ni to ngai me go ya ta mai ko me ni ke ko ha ta alwa ko no ngai pe hen solo nai to ta hai ko alwa ko mai ki tanga ta iki o ai ne me fa krekele pe a whakamataga te tua lao to tono tanta iki mo me go ya mahino go i ka nga we kana nau very accommodative au pito ana o vale mahu mai ki tua fana mai tanta iki si fa fonga o whakamalo ate ta ho to ho taimi ke hau ke ta alumo he nai o hau ia he aho e ua ki mua ke office tatau toi pe ke kai ia ka nga we ono vangi mo no tafulu e pe ku ha mo kana e ho vale ya pa ku me ga solo mahino ga ja ai anga attitude nga wa fa pure anga ko ta mo na he public enterprise ko la nga mai uhila la nga mai telefoni la nga mai vai la nga mai me veve pe u fanga fa to nga ko ko yo ya ko ngai office ko ni ko ke pe mai he ka ngai office ko ya veve ka kai Panahare o foto ke CEO mohanga ai ha va hen go va launga ko launga ka pate ala tu wa palpare ma he ho uhila he kai alu to ta he go launga ki pate uhila how ya launga mai ke public enterprise to ala to leva ka office ko public enterprise mo ngahi launga go ya ke na hanga reconcile e mai he ko to taimi be to ki tokanga mai ai ka ngau e uhila ke mea e kakai he taimu ala ta hata me ofisi ai ko hanga ia attitude ke fonwan me pango pe ko ne pe pathetic reality ai ko ku sio mau inga fitoia ke frama po fonwan pe hange ko tatala no ko ne folau o ku ko vi ko nga ko e palani ta tol miliona ti tau patsetia ke folau pe osa ngi tau fa more ai wata miliona pe une os mau be la panga he ke Spain ha line item yo ya polo kalama o ova he presidente homofulu ko valu miliona ova ke ta tol miliona ko presidente homofulu o presidente homofulu ta tol miliona ko ta tol miliona so ke fu over ai ko feuileva ko feuileva ai lao ko ya ni foi lao o pe mai beia e gai ngofua a ko ya foi kupu e pe mai pe ka pa te ke mau ko tau te fai ka ko so la ya pito pe me ke fale le pa kia o solo ku hei ilo ko fa amu na ko hatai mien fai na marien ke fra mau po pa yang ai mape folau po road map ai hala fononga fra politika le fono Mahina pito ai fatala no ke fahoko. Ngunga ko taimita ki afe mo ki he hopo ko ni na e fahoko. Ngunga he ko mahina pito ku ke fanong pekakai ke tu unga ku ai hopo ko ya no fa ilo ko he komison ko ia ki he tau e fai hala. I he isi ko ya pe ke fra mahina tu pe ki he ka fanongo ku o kai ko hopo nia i he vaha ko ia o Palestini pe mo kolisto tu ko ia ri hona ko hopo penia hono fra ilo ko ko nga ko pe he kuna ke kaunoa ki he tutu ni ko e fra mau ko hatunga ko okay ai hopo ko ia piveni ko ye sol o flahi ai be ki tatala no ai he wa takai o fra mau anga mo hopo ko ni kolisto tu pa mo hopo ko na ako
na o start fugau solo ko hopo aku ko veve pe hikai te o vale ka o vale nge ku o to fok mai pe fok ko hui ka o fata no ate me ko hinga ko ke veve ai ko opposite veve ko kakano wa no kakano substance no substance ai ko substance pero no substance ko hopo o tati kite iau i he kupono nima koe mea koe ko whakamea pango iai more fu resources koe koe whakaukau ka usolo na pehe tai mga na pehe koe he pare mea malolo e suspend iau ka whai ngawa HCC na aku whakakaukau koe mantu koe anti-corruption ni ko hanau whatotolo ki ha corruption he atakai ko hange ko ni ai ko corruption en ke pehe ke whakatotolo i ke aunga o nau taimi moe panga tu hau o ange ke whaia ke nau ngau whakatotolo i pe nau hanga totongi ai masi i koe i he immigration i he pota ai koe malai whakapuna ai ko act of corruption ni pe nau hanga totongi private pe te hanga whairi fiai ai ko os pe whatotolo pe nai hanga e pita private iau pe koe kau koristu tuku puate koristu kuna nau private whahinga mea pehe pe koe nau hanga o whakamalohi e whakamau o whahinga mea outside pe ko mea o ngoi ko more ko taimi mo ko mea pe ko na fo matala he tau rak polo kala ma ko mea pe ko mai ko fa ko no fa io fo matala fo ka mau na ko alo to consult ia fe ka mo ki tanga tai ki mo unfair mo ne fetu taki pe ko ne o mai MOU fa matala fa mau me ta tau po na fa matala fa ai ko fa matala ko officer immigration ni tai mo ne fetu tak me ga na ta ki ai na ta ma pita me ai o mangi telefoni ke le mai po tan ko ni ko fa ko mai fa mau ga ka pau e tuai e ngawe o ngoloia ko o tafa aki he na ke i lo ko do moni na ke i lo o wa na o ngoloia na he ko fetu taki mai ko laine ne wa ko vaka puna tolu something pe ko fa pana ke to amana ke ya aku to ka ko whakahoko mai ko ongo polisi na aluanga o tufange mo whakahoko anko ko kai ke malawa ke folau pe ko talang ko au pe ko talang ke whakauri tange ke pure polisi pe ko hai makatunga na me ko ni he ku hai makatunga me ko ni he ku ke lava whakamatala i ke tangata eiki. Ka ke pure polisi, tamai pure polisi, ko kia nau keisi na tome tangata eiki. Na kai ki nau whakailo na tō tangata eiki, pau koe nau. Pau kore tu rewa ke seni mai, taha rewa ke tangata eiki o kore ke ne seni mai nge ai tikite na e tufa. Pau tai mwe nau sia ke tikite, tai mea nau ongo e ai,
o ku wai issue. Solo koe whakarea koe kupta havale ko nistuto ne peheni. Koe to tonu ai kakai ke nau amanaki e malu he pure anga. E nau koloa, nau moui, mai nau tawataina. Aia sanau mai koe kupu e ko nistuto ne. Ko hai pure anga, ko mautolu ia. Executive, ko wharearea wha mauanga mo executive. He koe tūtuni koe ai kau whamautangi. Whekau ak mo kupta fitu. Koe kupta fitu wharea whoki. Wharea kupta fitu he kai whaiho pure. Koe wharea koe hange koe tūtuni ke tui. Koe whai loka pia na ai pe tupo uraki. Kia tupo uraki. He kai te ke whaiho pure whiwhi manako. Ke le rei pe whaariga. Kai koe whanua whalufua. Koe kupuhonga fulu koe koni sunu pe he ikai tau te ai hataha. Kai orewa ko hopoi. Aia koe o mai kone o mea kone kau. Koe fuakawa koe mautolu. Me he whare area. Ke mautauhi ai koni sutone. Ke hau mo maonion. E anga whe ke tauhi ia ka pau koe ke ilo ke koni sutone. Aia koe kuhinga koe nā kua ngoi pe ko hoku ngafa from the executive positions. Koe amanaki ai kakai ke malui e mautolu me he executive, me wha mauanga si tiseri me wharearea ai nau tawataina. Pea ko au koe whafofonga kakai au. O ko whahoko whatongia he taimua as an executive. Solo koe mea koe nau tala noa he mea koe truly loyal. O kai pa toki talango fua peke ha whekau o mai. Koe te ilo e mea koe ke toton ke whai, whakatatau ke konistone pa te whaia. Pena, koe alu, pa koe uhinga ia ku alu, ke ualangi ke mawhe mahino aku mai whakamau. Pe oku uhinga li lipe, pe o mai ange uhinga kaulawa whamatara ki tangata eki. Mana tui, ka pau hei kai wholau. E lava he tangata eko e ni, o su e ku potunga awe, pea mo e pure anga, ki he unlawful detention o ona. Mantui koe whamatala ina o mai koe piveni koe toki au mai enki malae, o toki o mai, he kai te ulawa wholau, o kuei mea na uhinga i ku hau koe putu, pea ko foki o wai mea ko uhinga i ku foki, pea te ka pau o whaha hopo, te ulawa peo hau ke he hopo. Ka e more e tikita, ko mena me he outset nau siatai, o stau te ai e mautolu ia. Me he pure anga, koe whaarea koe he whamauanga, koe pure anga, o ku kawai ne afio, kawai e executive, kawai palameni, kawai pe moe whamauanga. Koe foi me o hao ai foi rea koe pure anga. Ai au koe pure anga e kabineti koe, that is one of the branches o pure anga. Kai koe poiti koe hene pehe ko mau fatongi a koe ngai nau alki ai. Kai ke unlawful ia. Kai ko hakau noa ia. Koe whakamata koe he kau whamau koe ngahi fatongi a koe neongo e kehe ngahi branches koe ni. Kau nau coexist i he check and balance. E check he waa koe ke. Koe uhinga pia ke ne o mai koe hae uhinga pakapau kai ke waha uhinga lelei te ula pia whamata. Kana mawhe mahino aki ai, kua nau whe lotoi, ke tuange tanta iki ke wholau. Pea koe pea, oku ke awea ke he taimi, koku inga he kapau e te nau whe tāri aki, e iku, e wholau e waka aia, kai nofo e tanta iki pe, ke i sū pe he tanta iki he te keke, panda, soko wha ilea ni koe na uhinga i koe.
sai pe ka pau e tuai teu email teu email ke officer pa tai mo na ta mai io pa o sko matala no ku ta ngere ma ki ta tai ki alu ko check in he ko nga ko tai mi si alu check in ka pau te ga wa ke pota ko a te email so pi pa ke la pa ka pau pe wa u fa ngata pa ke te fitu tak mai pe o alo tai mi ko ni le ko ni ko de ka to nga ko ni tau te ni mano ko ni su ko na aku ko ta me ko me mala ai office ai me ko si pau pe atu office ko tanta ki ko ni ko stala no pa o te hingo e whakamau ko nga ke ne ilo ko whakamau e usai ni ko e lai i tohi ta ofi ke ne ilo ko i le uloi ko hingo to don be na ane pehe ka pau he kai ke ka pau e tuai te nau email mai na tō mui. Ia koia. Nei kai ke u whakamalohi, nei kai ke u kaunoa, ke pehe ke u alo kola holo na uto na consult na uto. Koe kai ke hoko u mea koe ni, ke au o kuai mea pune, o mawahe au me hopo koe me au. Hiki mai au ia ke kau whakamau. Koe makato ngai e solo kau tala noa ke. Uraki e kaifi mali ke whamau. Ko e hanga tali ex parte applications. Unfairly. Ko ex parte applications o kuhinga ia ko apply pe whahe taha kai ke ilo gai whahe taha. E hanga o exercise he mawhai ke ne taufi tau te ai. Solo me he laiperi lao. Koe kai ke pou i he whakamau anga ex parte applications. Koe ke nau wheiwa. Ngata pehe ngai scenario o ku kai o kaua hange hano whahua taha application whawawawe ke tauwhi hono transfer ha sirini. Me he pange koe ke pange koe. He kono uinga he kapau he kai ke whai ia kone mawa he pe sirini alwe ku kai lero ke te aha mawhai whamau anga ke sirini koe. Ange tau peko aike transfer ha paanga me pange tonga ke pange Hawaii. Ko ne mantu ko ne mama he pesi linia me pange ko ni ki Hawaii ko ke te kawa te whamau anga ko ni. Ai wai whainga maka tuunga ke whakawawave. Ange ko ngahi domestic violence ke whakamawahe hataha o kunu. Solo koe tikite koe nei tā ki tangata eiki. O kai ke amau ndia ki hahia. Pe o kui kai ke qualify under he conditions o ex parte application. Pe o te ke wha hopo ea koristu toko. Aia ki au whoki te koutui o kuai pepe sie mea koini. Kono moni koe o mai e tokanga. He ko hanga o whehu ia. I entertain he ngai fu institutions. Ai keisi koe ni hangi koe. Ha fu keisi na iko hawa ha kilo tahanima. Fola uia mo tangata eiki. O whainga mea pehe. Drugs. Na iae ai toa taha heni. Na ne praipe kau polisi. Pea fola uia fola upuka na hola i peo ka peke toi. Kanai puke heni koe drugs. Pea mo whaiako i lia hona. Na ne hanga abuse whangi whanau. O wale pe ku toki puke mai tangata i kia koe aia me iuta. Te keke o whanonga he whanuani o nau peha any attention kia. Me he anti-corruption ki he ground law, attorney general, tu nau
pay attention ke pe ke whanongo was kana ko o vale au pito e ko mahino pe wai ngahi ulterior motives ka ko tali lele ya tali lele au he ko no inga e solo hanga to ko lau ko tai mo hoko ha me au ko tau lava o ma no hinga lele then there must be a reason behind kene ako i tau tolu pe tene whahinga mea pe wai pe ki au ko tui hanga he mea koni o veteange ai ngahi palpalema o toi loloto ange kana i whekuki fuoloa be mo i whanua i he anga maheni Biben koe hopo fo koe ni o mai koe ai whamatala o ku wang maheni o mai ate whakailo koe whai whakailo fo keni hono ua ko whai tau komsoni koe tau e whai hala tau e ua koe ni ko whai whakailo ni hono ua koe ua aki koe ai whai whakahopo koe ni ko whahoko koe ni Aia koe ka koe ke pehe ia koe whai iua pe o kuia nau tolo ku whai atu na mo awe ka nau tolo whai i whitunga fulu pe fia o i ala unga whitunga fulu pe aku ange he kakai toko lahe fia ka koe whai iua pe ni ku nau lava o ngawe aki o whai ilo pe kono alko ki whare hapo he no whai ilo koe o ku pehe ku whakaata atoki ke awe hao tohi tari ka nau tolo i he tiki te kou tā ka ku nake te site koe ke o he kei tiki tari koe ha whahinga mea kei tari hopo pe koe ia ke he tunga koe hopo taim tatau na nau o koe e malu i o tamai e koe malu i whi mau ke malu i koe ke una ke te whola o mawahe me tonga tapu pa koe me malu i paanga o ku whinga ke malu i aki koe serious a bit pa tamai ko tiki te koe ku o whailo koe ki ai o ko ka tautea koe ke te ke ngai po pula kai te laka tau nima pe me hafua fu mea whaili fia koe kuna tuku mai he tingi te mai mea wai o koe ke whiri ai ke tau ka vei koe ku ke tu mao pe he mea na ke talamai koe ku ke o mai koe ni ku veve pe ai tiki te ku ke tu mao pe koe ai ki he taitari ke he hopo pe ku te pe penga hinga ke he ku ke whakahoko ai whiri ko ke whai neonga ngai fu malu i me mea koe ni koe malu ia solo koe anga maheni pe he koe mea koe o pe ai koe o ku lele e mea koe ni ke revisit mana toi for so long na tau turite da toi fa maanga hange ko si hova ia koe mea pe ko mai fa maanga tonu pe hala fai pe ko nga ka ku os outdated te foi whakakau ia koe aso kua pau ke account mai whakamawanga ia ke nau whai tūtoni. Eo ku kai ke aha mea ea koe pehe ke nau whakawhahu. O si hanga he koni sūtoni, ukeila mea o kai ke mamiri au mei fulu aku e nau whailo. O si hanga he koni sūtoni ia o mai e u safeguard. Wai o kai fu safeguard ia o mai koni sūtoni ke whakafotunga e kau whamahu. Regardless pete nau fea iau pete nau ita iau o sianga ka koni sutene hold them accountable ke me ka ki au o ko fe ma o ia ke lava sio o ku ngawe ake rational thinking hange ko ni te watu whakaka ko ni ko o hinga o malu i ke whakapapau i te ke hau ke hopo o hinga malu i ko feu i ko ka aku ko no apply ko malu i ki au ko au ko fu me mi pa fare area ni ke ho la o ka au ke opo ai so ka wate ai fata ta ko ni ko tu imagino en eso i he lao fili o ku to ia he lao pe ku pau o e foi ko ku pau sal ke faga mo oni ai petitioner i he petitioni aia o tafka ilo ko pau ke whakamoni he lai whakailo fe ko hopo ko ngonya e wa taha na kai ke whakamoni ai
tama whakailo ia he lai petitioner. Whakamone lo ia. Ka ke whanau mai ka hanga o atu ai whakauhinga na nau whakaata e hopo. Mono intentions ka tatok whoki mai ke mea malui. Whakatua rewa he lo ia, o kai ke tala mai he lao ia, handwritten signature. Pe au kai ke ne ta ofi he fo i lao ia, ai authorized agent signature. Tala mai pe ko pau ke sign a petitioner. So ke ai ko normal thinking ia, ko anga tau whakau normal, ko pe mai pe ke sign pau ke sign ko, eh? So ke hangalewa he whakamau o mai e whakau ko ni. Ko intention e signature ke authenticate. Foi lea koe na ninga ke authenticate ai foi tohi whakailo. Pea ka pau o hanga he tama whakailo o whakamawhai hane agent, hange koe loea ke whakamoni ai. Pea koe no kui whale hoponi tala mai na hanga ko os kakate foi intention e lao ke authenticate. Ke ua hao beha taha whakamoni pe ave pa ngā ue whamawanga. Ka koe sio ke open hono hanga ono interpretation e mea koe. Ko tala noan ke malui. Ko intention ko malui ha taha oku na pai pa hola ia. Munga ko taha koe ko tamatrak so wal beu he kai havaka. Ko futama ngau whawhare area. Ko pau ke ui whare area. Pakau ka mau e lao e ri au ki tō me whare area. Kai ke uhinga ni rei ka au ia. Kai ke ka koe anga mahen fuksol. Ai koe ko ha isi ui ia. Koe mea koe ke pe koe ke koe foi whailo pene ua. Ai koe hange koe hia la hi pene. Ai nā raki solo ko hanga he mea koe nio whehu ia ai tau kei mo koe au sia koe ACC. Koe tiki te mo e mea koe nei whai koe substance ke ne hanga o whakamo'o ni o ku mau e whai lao. O kei tu e substance ma me whai lao. Mama o ata fonua kai ke fetau la ke substance ia pa me whai lao. No substance, yeah. Kai ke te rawa he mea ngau na o mai ke na summary of facts ke ne hanga o whakamo'o ni o ku mau i whai lao. Kai ke koe kalanoa tau koe ni me mama i hoku ata mai sol. Koe kalanoa tau koe aku ngako aku kona mo'o ni koe hopo koe ni koe vewe ki au. Ta tau e bebo hai nau whala tone anau tolu. Ka koe taimpe tok tae ha mara whakamau na tongi ila. Te taha poke mea na ta ofi ke te koe asi mai i he tiki te koe. Ni ta mai ke una ke toe talanoa ki hani ihi oku kunau kau he i he hopo, kaunga ki he hopo. Oku e ui ngai whakamatala koe ni oku ke whakahoko koe ni koe oku kaunga ia ke ho talanoa ke kakai koe kunau kau he hopo. Kapai whanong kata kakai ia i he polokalama oku e ui ia koe oku ke mau i konga koe ia bei kai. I kai koe ui ke te alo whega ke ririu e tau whakapo ni. Ka kou lau solo koe mea pe koe nau whakamatala koe summary of facts. Mea pe koe nau whakamatala koe i he tau lak polokalama. Koe ia pe au whaiake. Koe foi talanoa pe au whaiake whakailo. Nā ku whakakaukau au ia he nau a mea sio te na te peke na hana tō o ui au ke nau ki whaike. He ukai koe whai launga koe toa pe ke whakailo. Me he ACC perspective koe nau koe tau tānoa ke investigation ni
ke na hanga investigate ha complain ko pau ke na puka te tamago ko na complain ko nga ka pau e lava pe o na mahino atakai na ia issue ka ke utoi ko case ko to pe o at ke na nga we ke ave fakailo ka te ngali vale ngi ni ko fakailo ke foi lao o ke mau ia e foi exini Piveni, oku, na e whake kau polisi me tarikita whato tolo na nau na nau whawhisi me he ACC, na kau hoke isi he nau tawhia maari e koe pa nau whawhisi ai, pe ku nakake ilo e ume e koe, pe ku te kai ki te clear mai ume e koe. I have no idea. Mahalo ka pau te toke ose he koe ke uhanga ilo he te ke o whakatara no au ko kata. Pa neka ke pe koe taimua na nau se koni ai neka ke ilo ne te ke mau whetau laki mau to. Koe taimua koe ni na ku ui ke o mai ke mau whakata. He koe isi ue. Na kai ke lota police commissioner ke tukuange kau officer. Lota kau officer ke na walo ik saya nge vahenga. Koe. Pena whakatala no mai rewa ai ACC a kau. Koe uhi koe nau whimau ke whakavavave ai ngahi whatutolo koe ni ke ngahi launga koe ni ki mua he whiri. Ke uhanga au o exercise hoku mawhai. Ke o approve nge e au. Na kuongo i te matoke ke hebe mo commissioner. Pea ui le vai whakata. Ui le vai whakata. O mai kai commissioner mai mo ACC ke. E nā kuloto peo ke mautara noa isi o whungate pere. Kai ke ulo tau ke whiiwa hataha pe te nā kuloto peo koe hae mea koe e uhinga le rei mo me e whai. Kai te keke ni a solo mo taim koe na o hake ai whakailo koe kilo e whaa. Ai koe o hake he lotonga press conference. Pau tā mai ke police commissioner. Pe ok moni mea koe ni ko hake he mea. Pena uta mai iyo. Ai mao i kilo e tahani maka whailo kilo e whaa. Ka hanga rewa ui ai whata. Police commissioner loya ai polisi koe attention yare pau whawhi mai kempe me Pinis Kalauni. He nā kuongo koe case ko ni pereperengesi. Pe au whemau ke mau tariu iai. Ke nau o mai ange nau ngai whamentara ke. Pa mana ospe koe pau haurewa pe mai ke mea ke e kore ai popo e kakai ke nau ki time he koe foi ongoing process. Koe pāke ni, koe pri pāke ni ai kau polisi pa mai whakailoa. Ke nau week out e ngahi waa koe niu. Pe he koe ulu i wheke mai hafo. Pe talu ai. Pa mai hoko koe ni lire prea ngau ke heke. Ka koe poini whoke kuhanga o ha ke solo. Nā aku mahu inga ia ke tala noa e isiu. Ta tau ai pepe ko hane pere ngesi. Ta tau ai pepe i ta mahta kau. Ka o mai pota noa e whante pere. U isiu koin he tō sāpate mai wakapuna nā ku ui katoa stakeholder. Katoa u mea koe ki au na utui koe mea ia e lava ai o whakamao pope whanua. Hono o mai e ngahi stakeholder tala noa. O e mea koe he lulu tai, ui mai retirement fund, ui mai civil aviation. Ke mau tala noa i koe hako pena e anga whewhe nau to'o e sirini o ave o invest te ke gafa matala pāanga. Koe ui, o e anga whewhe ho mou, o ange a fit and proper person certification ki he CEO na unseat, ki he primary, ai go classify he dishonest behavior. Aia ko u mea ka to ko solo o naku
ko o vale au pito he fu pay attention ai ngahi institution ko ni ka wika yo o ka yo ho ha ki ai he ko ngaha ko sio ko hala fononga ni ten hanga fra o whakarere ia o whonga ngā ue koini. Solo toki tala pe kapteni lerei he hou e tahi. Kei longa pau e nonga e fu ia moe mea. E whainga nā moe te ki reka tau whaate te tā hau pike foe o wha tau e waka tau lerei te waka. Oe ko rat o te mohoa, he koe kapiteni lerei u toki tala ia he hou pe ne tahi. E mo falala mai ko fu kapteni na mama ni. Ai ka ke tau ki fie mari e ula he hoa mai solo ki ho boga. Ka taim ka na o mai whake uhinga ke tutu unia ka polisi ko inga ke ai pe kilo fa ilo aki ko inga ke nau tokonia ke nau fa totolo au ke ahoni o ku na au nga ma o haki ka be si be fe ke tu penga ka be la na ma o haki ka be ai ku au nga ai fo i me na fa ko kilo fa pe ku ke ongoing process be Ma ko fangi piri be ko sau ko tu yo ke o ko tu yo ko pe pa ko tu na ai be fa da no me pare mi ate ne ko ka to no cheke me ko ya ko tu e tokoni pe me ko no ko ui mai ne afio ke fa ngata pe ko tu yo ka mo tau pe mo nga fa ko pare mi ha ni fa malo atu e piven he lava ko da proclama oni ko tu pe mahalo ku ngari fe unga da taimi to hoko atu pe wi ka uha fanga maria ka pau ko me ko loto ke fa ma popo ka da ma va inyo te de sapade mahalo fe unga pe so ku ka to hoko atu pe wi ka ko wi ka ka ke fa ma fa rea okay mahalo na fa ya be ta ha o singa we ko mi pa nga pe to ki hu be fa rea o se long weekend a fa sune ai u to ki ka mata au hiwa ia fa malo atu e piven he lava le ko e ta proclama FATUFONUA i he fiafini ta la monua tu pe ke ngai fatongia ko na mo hangana ki mai te ko e ke tau patseti o fatu piven ta toki si ho wikao alo so o vat ia fa malo ate kainga i he lava ko ke mo kau mai i he tau proclama ko e FATUFONUA fo o ki he fiafini pa tanga pena e ongo le rei te proclama ka te ki mo tol lava ki tau inasi ai i he talanoa ko ia pe mo e fafonga ko ia tanga fitu PAULA PIVENI PIUKALA i he kawenga ke he ko ia kulava fai ki ai hano talanoa i he fiafini pa ko atu e fa malo la ka te ki mo tol o mo kau mai i he tau proclama fa malo la fo ki tau ka sponsor ko ki ngalo a tau ka sponsor ke fa malo ia i fo ki mo to kon ko to be lava fa hok tata fito ki he whainga maari e koe e kulava tuk taimi wapofonga ke lava o whai whakatalanoa ka tiki mautolu mahu inga pito ke o inga ke a watu ngai whamatala ka tiki mautolu i he wike kotoa be lava ke o mai e wapofonga ke tau wahe ai i he tuunga kuanga o kune wakai kia he ngahi isi u koe o kulava whai kia i whakatalanoa pe mo ia o tāna ke tuki ngahi information koe ko mo mao mei he ngahi kautaha ngongo pe mo e pare mia mo e hafua ai press conference mo ngahi mea pe he kau CEO o tu o ku mahu inga pito ke alwatu ka atoa pe ke te ki moutor tāna ke atu pe lava ke whai ake ngahi wha mama i he whanonga ko ia o tau whahoko ko e whamalo o ku whima o ke whahoko atu ai whamalo ko ni ki he tau kautaha ko ia ko e South Pacific Loans o mo toko ni ko ia ai ngahi proclama ko toa pe tau whahoko whamalo lahi ke tu South Pacific Loans i he tokoni ko toa pe starek tu pouka o mai ka ngā we lava ke mo whahoko o no sponsor ko e tau proclama
lava ke tau kau whatahai I he wike ko toa be, o ke fie mau no I o kalani no sila, o ku whainga maari e la pito ai South Pacific Loans ke nau tokoni I koe, I he ngahi fie mau ko toa be, ku mateo teo stalik tupo, pe me kau ngā weke nau tokoni atu ke te koe, I he noa walu nge au, walu, hiva walu, te ke lawa tāpe ai, pe te ke huke na website, tap.splnz.co.nz. O ku iai ko toa pe ngā information, te ke lawa o mauia, pia miha o whitu utake te ngina o doli he waua, Cavendish Drive, I loto manukau, ko e finance eni, o ku tokoni lahi taha. Ki ho tau kainga Pasifiki, tau te whitu ke I te tolu a tau kainga tonga, South Pacific Loans. A starek tupo, te ke whierea ki ai, whika nai whakamoi. Noa walu ngeau, walu, hiba walu. Ko e tau wharekosi ko ia I tonga, Francis Tickets, o ku kei tu mo lau e tau wharekosi, whamalo la he te mo tolu, mo kei a whea ko ia wharekosi. O ngau e aki o wholau ki tonga, hanga pe ko e ke tau mo e peau, koni lahi a pito. Kau whea mau ki kosi o lu puka ho kosi, ki he wharekosi ko ia Francis Tickets, I loto nuku alofa, hanga ko ia ke tau mo e peau building. Ko ngā hiki mea ngā we, kosi mea I peki mo tolu, ma ue mea fulipe. Mea fulipe whika aku mo e kosi ulu, whakatu ha o whare kosi ulu, o tātua ngahi works, bea mo e hāfua, kati ki te hela koe he te whainga mai ki murini, o si o atu pe ia, fua e ngahi whakamore ko toa pe, o au ke ngahi text mo e hāfua hano, totongi, ko hofo I laka atu pe, ki he Francis Cuts, o to'o me ai, pea ki whakatau me ai, lava o fotu waki, ha o whare kosi, lele atu ai, I he whetu koe o kuke nofu ai. Ko e tau whare wala, page facing store, o ku hanga tu pe ta whaaki ko ia, e he ta whaaki pe ko ia whare ko si, hanga pe ke tau moe pe au. Ua fitu tolu ni mao no na whika telefoni, te ke lava pe fitu taki ki ai, telefoni pe ko timing a we. Fitu taki ke te ngā tolu hau tonu ki ai, ngai uta fo o, ko o atu, ko tu pe ko te a, wa te uta, au mimi, aluatu ma obe na uta fo o, wike tolu ko toa pe, watu ki tongana, ke toli mo fili ai. Ai whare koloa koe au maua e ngahi wala staila ke te mau ko hawhei tu mau pe he page facing store. Koe dua kia nia ke koe kautaha koe ni koe kautaha I Nusilani o kalani Nusila waine Vatikani koe platinum scaffolding ko koe kuai ha o whahinga pisinisi o kuke tatatu fitu ki modol ko ha mo kautaha langa pe kuai ha mo kautaha wari ka kuke fie mau ke ngau ake ngā scaffold ko ni ke ai o tō ko ia fotu uai ke mo halakaka ai o whai whatongi ia. Ko waine Vatikani pe mani kaudaha ko ia platinum scaffolding ai o waibe nau pes Facebook te lawa sio ki ai asi pe I he mea pe ku lawa pe ko whika telefoni ena no wataha tolua no hiva no te lawa whitutaki ki a waine ke ne toko ni ke te ko e pricey mo tok tā noa pe ki ai pe mo waine, pe te ke email I peka te ki nau tolu info@platinums.co.nz. Koe kautaha maka ko ia tesi I loto Brisbane o kei tu mo lau koe fia mau ke teu I ho ofa anga ke malu mo whawhiawhia he aloto ngahi taimi ko ni o ku whaofa ngila mai ngai fuma pere kofu aki koe whika telefoni ena te ki lawa fitu taki a kia tes ana kwase he screen te lawa fitu taki ai mau katoa duai I one shop ko ia tesi one stop shop ko ia tesi maka whamanatu live stream tui mono tā wala mo whalani mo hafua habe whanga mea ke fia mau la betes o tokoni ke te koe ngatai e tau polokalama koe ke fia fini mo whatawange o ku ongo le rei pe a ule rei te pe tau polokalama ke te moto mo mea tau toki whilongo aki ofke mo maa sabat le rei a pongpong o aluke lotu pafo o wai ho lau maari e te ke wiki ka hoko mai mo mea